No autonomasi. No autonomasi. Lagi Mayate. Lagi Mayate. No autonomasi. No autonomasi. Thank you. Suruh papi lo. Yang long di mahal sopen, betul. Taskom, Taskom, KSC, BSU, Garut Union, Gokha, Union, Tiwa Union, Tentangno, Tarsa, Kopek Asonggan. Di aduh kebunan kami template yang kedong korong pejujo, kadong. Ini tuh Karbiang long hampir ke hang. Atau mau itu lebih dulu. Mana mau ini tuh maka atau mau bisa terkai. Ha 1986 along ba 90 long hang ke atau mau kita non ke kita compare dengan lo. Alam tuh ke itu ke kan orang yang suka. Waktu itu demi tiong tuh betul maka 1986 dengan top 86 non am kan mungkin drop Kusi apa orang itu sisong lo, lepas tu apa itu sisong lo, dan mereka yang apa? Waktu itu sebenarnya anggun putretin kan, sisong lo, makanya nanti di sisi sebelah lo, kalau tu sesuatu yang sisong lo, dari sisi dulu kaskom, kaskom, KPSC, Karsa, JMC, hasil MC, itu jadi sisong pada dulu. Sebenarnya ini cuma gimana handbrake. Artikel 44A, berapa artikel Pak? Ini ada, belum ada. Sebenarnya lah masuk ke sisong, anggun memang lah bangsa, tapi mati pada awal jangan sok. Bukan hanya ada apran ke sisong lo. IPSL sih harus bahir sih problem kenapa dulu kalau ke sisong lo. Tanggung kalau bangsa, anggun peduli lo. Lalu lagi non tane ahem pre kelongi komentur le ini ban sokal dum aning kahang penang tiji belum sih bulu kan te induk di waktu itu tane hala mangtuan guna bangke tu saiki tane padwel nang properti ini ada kalau bangsa kecil bangke wangi bomu. Kapre kecil atau dulu tak impon bom dulu. Awak pernah tu bangke itu aku di si village or kecil pen. Belum dah hampir kecil lo. Waktu itu kami isian dengan total pen kalau kita coba dari itu ke untuk dibawa. Kalau soal hasil kapre kecil tu kami kantong pun dulu. Waktu itu kami non atau kaskom dan kita karsa loba DSU dan bakso non akhir tiga dulu nuna yun sebagai waktu sebagai kaskom dan akan itu mungkin mungkin kali lo 1986 tu akan itu one core pilihan yang tak kompetitif lah. Lama kita seanggun ke pedoman anggun ke tipon atau ajeng diri. Cuman, makanya kampung lo nanti itu bingung kadue Karbiang lo orang terakhir lo kapre pintu atunle asong le sengken kapre hang pintu ko utame angkun kuan lagi ko pon mi nang kapre lo ngi gara bangke kasi song mai barang so bangke angkun uwi mi han hat pati kan ni iboyong pintu ko उसी समय में तो बहुत बार बोल गए तो आगे अभी तक भी ये मांग हम लोग का कंटिन्यू कर रहा है। तो आप लोग यहाँ आया है कुछ तो पहले बार आया होगा, लेकिन जो 1986-87 से आया वो लोग तो अभी 35 ईयर्स का ऐसे हिस्ट्री बन गया। अभी जो नया पीढ़ी 1986 या उसके बाद जन्म हुआ उनको भी तो 36 ईयर्स भारत संविधान आर्टिकल 244A Arona Tengpen Autonomous State Bangso Kelong Nangji Ilitum Ajakong A right अधिकार
bangso farman non an tame karbi pendang lok inglong aso khai karbiang long di mahasau aradatum non pu an ta kate song lak lelang puang keke pini la bangso atharna long ke ong dong kote india to nang te tong no la hilo ang thek ku sile lu kuji nili panjong itu mating hong tong ya po iyang so rong phara khai ta me nong ye lo bangso kate song ajak din proi lo ningkan thong kep so selo lapen hempre ka farman kate song ke cheng pendame nili tame volunteer poster ka pa bon pendang lok walalong waling akuri pendang lok karbiang long ke bona ho tame kangkir ho tame piketap sa hisap tahun lalu tame dukan kangkir dun mahai kado ka biakam nili tame kirap dun long lo lapen wang subom ini ningkan tong kep soselo bangso ili tum kace song bangso kace song nom an tame tun kena nasi kini ahok nang litum kado kawe akhir jumai akan hona kajin sopen karbiang long pen ke parliamen long ke inuet si karbiang long pen di mahasu ke inuet a member si nang ito ilulong top na sila inuet abang puwapan usame nang litum kedamtang suri ini rapri sirkep aningkan nang litum akhir jumai pen ilifan member of parliament bangso arpu nang ipiken piningan ningkan free kilo blo nasila ningkan free kilo dang bong tame parliamen along bharat sarkar atum aning kamatha kopilo je ili tum akemang hemprek bangso hemprek kang primate otomatis apu thak bharat sarkar atum kopilo kamatha bangso alam nili penang kacemai dolo penang to report nili seson ho tame karju pado konlo lapen seson along kang ni dong cengang ni pename nili hempre kaputha ini tame nungji ponlo lasi pinidak theglong lo bharat sarkar atum ini tum akemang ini tum akate song pharamang ke alang ni tum nang sini tanglo dia hokpet pini kafe kasong pen karbiang long apen di mahasau arat mate asong atum pen MOU le cetohon MOS lo cetohon lahai aja kong pijet longdet api pusitame ahokpet akar idolang buang tekne pini dili rong supianong ini tum dharna ke dehelo bangso alambang ke sarkar sampai sini sampai det hetan bharat asonge bangso deralong asorkar apam ini tum a political demand ini tum kemang bangso artikel 244A ateng pen otomatis state bangso kehang meme nang apa pidet di pan tu bangke ini tum ka ke song bang antu sesi pang tu nang lang tu sile di tapi ninghe non Narendra Modi ake haya sarkar alangli la ke damtang laksana kam ke kem te tolong litum ini lo Jammu Kashmir along le article 370 835A se constitution long pele script takuri son takati ninghe je la ke tumhan non het dong yong pele hong bidan long nang tha pithot kali bang sotre har Sabhin long that pen constitution ke prema open free bangso artikel bang ke nang pipi ko kaposi ani sima ani sike ilitong bangso arat ke long wek itu sile ning ke tapi Narendra Modi ake haya panjong si
ilitum akacesong ilitum akemang ilitum keklem kedam penjong si alang lipan pakroy pek pakroy undet pulote tilong lede di alam tawe lasi ilitum tim Karbiang Long under the leadership of Dr. Toliram Ronghang CM Karbiang Long Autonomous Council nilitum penana abang putum pen kacing kidolo nili amen sung kelo Prime Minister pen close Prime Minister pen pagir po akim menai bangi bangatom lason abang pudo alida do asong jado sa alang li chumpan name tim Karbiang Long pen itum bangalu tamne damlo kidam lo lapen kacing kidam tame very positive. No democracy! No democracy! Sema la sokating kita hot bang na abi pame je hongbidan long kedo harmu pute nang tumlong ji je sarkar tumlong kapre apresan do joine hoitu nang tum political issue putha ka bangke temen apor cipiji apan jelong le data hai lasi ne tame unan nang tum ke mga puta kapag tulilong ke nang cerabdon populam cak nang cipita medolo to lake nililuna kalilo nito atim si dampen si tanam lo tontak tak ke hari dua to me damlo lasi bahini bang thoma mune do influential person natunge politician da kali they are not politician but very influential person who can convince our honorable Prime Minister. Lito Prime Minister pa nang convince diun atau raja kong itu abang perusahaan itu tinggi lah. Lasi nilitame continuously parliament along. Kenana committee do standing committee do home affair along kami do lahai abang kutumpen MP tumpen tinggi do. Dia government a polisi aprang kupi polisi sedengi lahai nilitame kadu laso teng peniliga sini pulo te their day bon te party hin permate sarkar hin pename small step ka create a yi farmang ke a polisi teng pon de ka tek pula song ring bang heu husi nili sini do dona tu No democracy! laso polisi long si dolo pulo te la ka create nahi gali ke ito ban ke ये क्रिएट करने के लिए नहीं है ये हमारा संविधान में है भारत का संविधान में है ये सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करना है इम्प्लीमेंट का कुरियन तो ना लो इसका सिवाय और कुछ नहीं है जब स्मॉल स्टेट क्रिएशन पॉलिसी हमारा सरकार का हाथ में आएगा तब हम लोग के लिए हमारा जो मांग है ये मांग पाने के लिए बहुत आसान होगा और मैं पूर्ण विश्वास है निंखेडो जे आर्टिकल 370 असन वेरी कंट्रोवर्शियल लापेन उपिलमा पुजी वेरी सेंसिटिव भारत संविधान में जो आर्टिकल 370 माने लासो आर्टिकल जोने पिलथे दान तमे पाकलाम हुर लापान दोलो लावथित निके bang Prime Minister akai Narendra Modi ot ji polo ot thiblo Bharat संविधान pen article 370 को हटा दिया इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी इस समय में ही हम लोग का जो मांग है भारत के संविधान में जो आर्टिकल 244A है ये उन्हें जल्दी कार्रवाई करने के लिए जरूर कदम उठाएगा अलंगली डांसो पॉलिटिकल रिजोल्यूशन पीटीजी फाननांग के ये तो प्राइम मिनिस्टर का माथा कन्वेक्ट की बुझने ली नहीं थे जो लासी हम लोग ये तुम लाके काचे सॉन्ग के निकाल पंखे सोचेलो lapen itu Bharat along alam kangong tame history le lanam tame je Telangana ason Jharkhand ason kache song hai
Ili tumaan sosese ajir kiding tum ta dulu. Lapen long ta long lu. Lahelo Einstein lo example lo lahelo. Je ili tum long ji ani sike ili tum akate song chun wek yi kwan thek lahelo. The kate song ke ot thi baban do nei lapen ning the neli pini kantas dikom lapen kas dikom ali dar ke tupan neli kai tame neli choro ji lapen alang li tumalong kai tame neli ajab don thi dona to Neli ke damtang thana ke do tame nangge pini ke neli member of parliament lo member of parliament avedet pusita me hempre ke neli tani ke hang binong kelong wek nangji ili tuma right lo pot MP le avedet pusita me bangso ka te songlong ke neli tama kai kenan do dun bari pusita No democracy. We want. We want. No democracy. हमारे मांगे. हमारे मांगे. No democracy. No democracy. 호란 징배 진다ባት. 호란 징배 진다ባት. 술자랑 발롱 립. doktor turang nong hang 진다ባት. Ejek timong legally. No democracy. No democracy. हमारे मांगे. Lelitum alam siningje kasi artikel 244A ke kanong karbianong laban dinasa farman tibon kami India constitution ang sabda kami tinggal ni central government punon state government punon ilitum akimang nakipasung diapan timata asap suk ekdam nong lege kasi ilitum insan di kecopce awe kami sesang nang di awe kami ni tumpan mo kami cikinan di long le ticket lasi ini kan hindi kan tong ano ini tum long le ticket ini tum tum ticket ini tum kasi tong lang to tidak ganji lasi mola por ningkan tum kebra po to ini tum lamang so tu por long lang gitu awe song ini tum arjap pik lo arjap pik ini tum aningkan lang kami Central government menghitung artikel 244A na implement bilang di kulitum di mantom. Ako tiket di mana di? Lapan hatutan hari langsung song ng luay. So mana ng langsung lang. Hey. Lati na lo. Bang mana diyan po bercuma diyan po dan salah melo. Sihab din rumah. Kalima. Kake kapiri pelagi bang ali bitung ke. Ika cantik pula tak malah dengan dikum. Itu movement itu ang may kapansang na.